namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Caroline Benny Mangan, the president. Lo, of course, nga ta khe linka na timhaka ta le ka ngove leyi ka ngove luze ku ka ngove viki ehleketela ngopfu hosi ngove vele mara of course a yini timhaka ta AADP. Yes, I know ku na hosi yi vitanaka hosi ngove kwale mara ne viki langute ngopfu hosi ngove Mr Post. So event leyi a yi ka yona is the same event leyi hosi ngove last year a ri a star mi nga ma ehleketa that event a hi ze hi ku endla na video yi kokwala ka channel mi nga ma ehleketa that event na hosi ngove a yi kwale bolweni ya Noza Foundation hi BMW M8 mi nga ma ehleketa video leyi ni ngo yi pfula yena ala masunguleni just to refresh your mind mi nga ma ehleketa BMW leyi leyi kha fambi hi yona kwale switarateni ku hala ka vona vanhu va kha va kombisa ku n'wi tsakela and stuffs like that mi nga ma hleketa. However this time around star a ku ri Benny Mayengani a xi fikini leyi. Yeah, so as you can see video leyi ya Benny president of course yi ri le ka ngove leyi mun'wana a kha tlanga marimba ya hosi ngove hi xipikara xikulukumbanyana mara a xi fikile murhangaphandla a va nga tirhi hi swona va. Hayi a yi fike ku fika guys, a yi fike ku fika ni vone crowd yi kha yi penga strong a yi huni. So un'wana nga vutisa ku Benny Mayengani a lava yena ka ngove so Benny Mayengani a ngo loyi ya njhe le bolweni leyi or hi ku hosi ngove a yini last year Benny Mayengani a lava ku ya a pfala hosi ngove. No, that was not the case. Benny Mayengani na political party yena of course a va ri invited tanihileswi mi xi vona ku statement xexo kwala tani xi vekerini mi nga phoza mi hlaya a va invite-wini le ku va tivisa party ya vona, can we say ku campaign, yeah, something related to that ku tivisa party ya vona va hlamusela na leswi va yimelaka swona and stuff like that. That's why Benny president of course a yini le ka ngove leyi mi fike mi swi twisisa ku a ngo lo tsakisa hi ku yena a ri invited. So swona it was crazy so yena a nga yangi hi nyimpi leyi. Loko ho cheka video leyi a masungula mi ta swona ku i tlhela a khavula na timembara ta ANC tanihileswi mi swi vonaka kwalano lexi xa branch xa ANC ni ta tlhela ni yi tlherisanyana ndzhaku mi kota ku swi vona ku i va khavurini laha. Loko ni kha ni ndla vumenemene ni vonile na ku van'wana a va hlule na swikipa a hi zomini ku na van'wana a va hlule swikipa ni mango Benny Mayengani xidloko lexa red yema swi va va kha va khawulelana so van'wana a va hlule swikipa I'm not sure why mona laha a vo swi khoma kunene laha I'm not sure ku why a va hlule swikipa swa party ya vona a rezi guys a rezi mara a no za va kombisa ku a nga yangi hi nyimpi however hey a yi lavi kusuka guys. So emakumu mi sure ku event la se a yi chayini la bolo a yi herini ta tlhela ni tivisa of course ku wine mani hi vona Benny Mayengani of course and his members va approacha ti-members ta ANC mi nga mi swi vonile ka malamulelo swi humelele mi kuma ku timembara ta AADP va hlangana na ta ANC ku nga ri hi ndlela ya nyimpi vhele ku to tatana nyana mara i ku na clip yin'wana nga hi vona that's why ni na ku mi komba leyi. So Benny Mayengani hi loyi as you can see here wa xidloko xa red la mi fike mi va mi n'wi focusini ma n'wi vona hi musi hi lowu Benny Mayengani hi lowu mi languta loko ni le keni se va approacha ti-members ta ANC lani okay ni ta ni vekele na le tlhelo video leyi ku mi va mi kha mi swi vona kahle. So hi lowu Benny Mayengani as you can see hi lowu ma wu vona mos Benny Mayengani hi loyi a nga zanga susa nyimpi tanihileswi mi swi vonaka hi lowu Benny Mayengani la ma n'wi vo hi lowu no hlekela ri ku hlekeleni xo ku no va xeweta a nga va xewetini ivi ndani a tlhela ma n'wi vo hi lowu ivi a tlhela mi swi voneni a nga susangi nyimpi. However i ku na clip yin'wana nga hi vona laha yin'wana wa membara ya AADP a lavi ku susa nyimpi ma yi kumela mhaka leyiwa. So this is the same clip yo fana leyi nga yi tlanga ni mara from a different angle hi kota ku vona na swin'wana swi nga humelela laha. So a ni mi xi vona ku a vuya a jika la ti-members ta ANC na laha swi ta tlhela swi endleka kambe i ku laha hi na another angle laha hi kota ku tlhela hi pointa out na munhu loyi a lavi ku susa nyimpi. So muyisa wa kona laha a lava ku susa nyimpi hi lowu laha nga mahlweni lowu lo no yi pose a heta n'wi vona yi pose kahle. So members ta ANC as you can see a va ri halawani Benny Mayengani mi swi vona ku a va approachini a nga zangi va na issue laha as you have seen and then o ngo zongi u ta hi nyimpi mara ku na un'wana lo this one
loyi a ni tiku u le kwini this one hi ye a lave ku susa nyimpi lowu ma n'wi vona hi lowu ivi a dlimeta misa lowu a ni tiku why a lave ku n'wi ba ma vona mvuva va lamula eziFC a kha n'wi tlumbatlumba laha I'm not sure ku a hi fike njhani laha swi endla leswiya no ni zama ku languta ku nga ku endlekeni lo so a swi nga ri necessary so ni nga vula tani murhangaphandla Benny president swo lava next time yi fixa because xinyimpani phela xa susa dzinyimpi mi kuma ku loko a va nga lamulani laha mi kuma ku se ku vheta ku luwa ku tele so hopefully next time ta kha swi solve-iwa ku hi nga endli violence hi vanhu van'we vhele va hi ri giyani hinkwenu ha tivana so ku na neti yo hilwa ni it's not necessary yes ka thosaniwa ku fanele swi Benny president yi nga swi endla mi swi vona ku yo ndlela yo yaleyi a yi nga yangi hi nyimpi to thusana njhe a ti zangi ti tlumbana ivi yi tlhela so unfortunately ku ve na this other guy loyi action ya yena yo ka yi nga ni tsakisangiki laha because leswaku sa swi tala tinyimpi leswo swi nga ri kahle at all mhaka yona mhaka leyi se u nga zi ku na ni dio ti ze ti phuxana mhaka yona mhaka leyi ni languta kahle tlibe loko ni langutisa xi sale xi n'wi khoma or xi n'wi koka ho hi vona. Let's see what happened here. Okay, let's see. Atlhela. Mara yo n'wi khomi xikip ante even then yena a retaliate to war. Yo a ri okay a swi nga ri necessary a hi tshikiseni sweswo hayi it's all right hi leswo. Hey ma DJ lexa delela wa va tlanga risimu ra hosi ngome Mr Boss Benny Mayengani a ha ri laha hi to a ha ri laha on the ground